Manyaw siya Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. King Department of Education o DepEd na pansamantalang isuspend pa mo ing face-to-face classes kilubning adwang paruminggo bang dinandala ning pamagbuo King Malino Disaster at Emergency Preparedness Guidelines karing eskwela. Lalam ning House Resolution number 368 ay nampang ng Lazatin niyang October 13, 2025 papanukala na niti ing pamangamit pamong alternative learning modes kalupaning modules at online classes kabang babalang kasande ing panuntunan para king kaligtasan dareng magaral, mestra at reng school personnel king panaunan ning emergency. Sibong ing panukala katukida rin tukito king ayun king bansa kareng may ngalabasan na paruminggo king Cebu, La Union, Davao at Zambales at Surigao del Sur. Manualay Congressman Pogi Lazatin na kailangan ning konkretong gabi nung makanano kimot ing balang metong king oras na ning emergency. Dagdag na pa iparalayang kopya ning resolusyon kareng regional at national offices ning DepEd o Department of Education bang asigurado ing agarang kimot. Kapilan pa mo may kipagpulong ni Lazatin, kareng opisyal ning NBI, PNP at Anti-Cybercrime Group. Dikil king kakalata bomb threat king social media. May kisan metong king amanuang meeting reng tubo dibat king DepEd bang apisabyan ing dapat kimot king oras na ning threat. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susuyo.